West Side indoda engathandi attention mina ngisikhondla khondla ngizanga la kuzoveza abantu ephepheni ngize la kuzoveza iphephe ebantwini. Cha mina ngisishoshovi ngisikhondla khondla intandane ingane kaMkhotheni wangithanda mawufuna ngoba ngineshukela ngiyadlala baba. Check Uthuleleni. Ngize la kuzobona indoda ngapha babiza ukuthi uLucky Gumede asazi ukuthi wenzeni usibizile siyabantu baka #Uthuleleni. Ngicela ukuthi singene simmone. Indoda ifuna ukukhuluma ifuna ukuthi ithule. Asikhulumeni singamadoda size la ngilethe umthombo la sizophuzela khona sonke singamadoda. Peace out asingeneni sibonile le ndoda woza futhi. Sesifikile ke la ekhaya la sibizwe khona ku uLucky Gumede. Sizozwa ukuthi isikhalo sakhe siyini. Izinja laphana ekhaya bathi bazivalele. So ngicabanga ukuthi si safe sonke. Ake ngizama ukuthi nginokhe ngizwe ukuthi le ndoda yatholakala. Koko ekhaya. Leli awujam? Leli afike? Uyithara. Mfethu size ngiyindoda labathi umuntu uLucky Gumede. Thina sibaka #Uthuleleni Brian. Okay. Yeah, so singababiza wasabele. Mawuthanda mfethu ngangikhotha ngoba nginoshukela. Ngiyadlala webaba manje. Size ngale ndoda nje thola ukuthi ikhona le ndoda sinangena phakathi akulaki. Shosho kuthi yami. Mispe ngena le ndoda bathi ikhona yatholakala. Sesifikile ekhaya singenile sivulelwe. Thina kumakhondla khondla ingane kaMkhotheni. Mawuthanda ungangikhotha ngoba nginoshukela. Ngiyadlala baba angizelanga la kuzovela iTV angizelanga la kuzoveza abantu emaphepheni ngize la kuzoveza iphephe ebantwini ukuthi abantu baphuze abantu bafunde bakholwe umthombo la amadoda azokhona ukuthi aphuzele khona uthi ngifile kanjani sharp man usibizile Brian sinabantu baba #Uthuleleni asazi ukuthi ngabe sibizeleni engaka out konje kwani igama lakhe Lucky Gumede uhlala khona la eKrizani or eKrizani bani Sabatha la eDaveyton awuthi ase Daveyton peace out mawuthi asevuthe akhuluma ngiyafisa ukuthi wonke amadoda bheka amakuma manomhlaba khulumani sibizeni manje sifuna inkundleni zokuqhumana satholakala sibizeni madoda sikhulume nawo umthombo la sizophuzela khona singama out asiphuzeni isikhulweni awuthi ngamba kanjani istory benzakala Story bra ngele ngakhawathe ngi6 zani za August this month ngakhawathe ngikhulumana esenkamini iGrootman kuwe lo muntu akusintanga yakho iGrootman so le Grootman likhawatha ngoba kwenze njani isuka phi indaba ukuthi nikhawathane umani wakubona nje wakhawatha ukhawathe ngani kwenzakaleni enhleki istory ukuthi indawo iqale bangazi but ngoba ngidaliwe nawe alright in the stratini ukuthi kwenzakale nje nami ngibone sengidimele jo kahle kahle ngizwa ngabantu ukuthi ngeke kwenzeka kanje bese akusinte nami ngiyazi for sure so limile kanjani yo me prakshutswele wankwaza la ibhodlela la lebhiya basuka yonke lenyama gcina la beyideni chesa samoya lenyama beyilengile lenyama iphumile iphumile ishaya la so uthiyeni lo muntu makacede ukugwaza mabasho abantu abammonile because angisho wena maybe bophezulu ngentaba ezotshwala mhlambi ngisho kanjalo so wena bophezulu bo high mhlamba ubonanga and then bathina abantu mababona lento ayenzayo kuwe yelo wale wathi ulanda isibhamu sakhe azodula sonke isitha sakhe uthi uyabaleka ulanda isibhamu sakhe uzodubula sonke isitha sakhe ukuthi wena boyi isitha sakhe or bo umuntu nje ophila naye or bekwenzakalani ngena naba nokuhlashana before or bena abantu emphila kahle bekumuntu umthatha njengobhuti wakho njengobaba njengomalume bomuthi angazi bekwenzakalani bomthatha njengomngane bekwenzakalani beniloko nikhulumisana ku right kungana nke yonke into esiyenza ndawonye ngoba abangani bakhe abanye nami abangani bakhe okay but yena akusiyo umuntu ukuthi bese close ngale ndlela okay but abantu aphila nabo nami ngiphila nabo so ndaweni eyi-1 so ukwenzakaleni mawuceda ukukwazeka kwenzakalani ngisho ngiceda ukukwazeka ngilevele ngaphuthaniswa esibhedlela
ambulance vele bayibiza yangithatha mangifika vele bengaboni next ngene ngavuka Sunday so ngabo 10 shothi bekuyintenzeke Saturday ngabo 4 emini bese uphapha ngo-10 wanini Sunday the following day ulimele Saturday ebusuku angisho ngabo 4 emini ntambama ngo-4 intambama phela kusemini ngisho ukuthi wonke umuntu uyabona lapho ukuthi kuyenzakala nenalidi mayiwelela phansi uyayibona so wena ukhawatheka ngo-4 wasentambama and then i-ambulance ikulanda ngobani isikhathi ambulance ile ngithola eclinic bakuphuthumisela ekliniki siyabonga labo bantu labakhombile ukuthi bakuthanda bakukhothalela kakhulu okay so i-ambulance mayikuthatha laphana ekliniki laphana ikuthethe yakuyisa kuphi esibhedlela ngisho then mawufika esibhedlela wena awubonanga ukuthi kwenzakaleni uphaphame the following day but not ngo-10 wasemini Sunday 10 wasebusuku Sunday ngiqala khona ukubona inkinto ukuthi ngikuphi kwenzakalani mawuphaphama uzubona unjani kwenzakalani ngiyele ngathi mangiphaphama ngibona umbhede ade ngugijima ngabe ngikhona khona bangishift mangivuka vele bengakhoni nokuringa nomlomo kuthekile ngathi ngishawe i-stroke donsekile ngala ngidumbile ngiyele ngahlala 7 days ayikhali ngasuka ngahlala 9 days ewadla bese bangidischarge ukuthi isimo sami vele besibucayi I understand so manje njengoba ukhona manje uphumile esibhedlela and then iziphi inyathelo okuwazama ukuthi uzithathe wena uyi-one or mhlambe nefamily yakho or mhlambe nalabangani bakho because sometimes ngiyazi ukuthi abangani sometimes siyathandana njengoba kumnandi yabona but definitely ngingene enkingeni mina I'm talking from experience yabona definitely ngingene enkingeni and then abangani bazisefa njengamanzi emafuthini I was in prison mina yabona ngibuye esipantitini brayami ungibona namhlanje ngenza kanje mina I'm trying to give it back to my community yabona ngizama ukukhomba namajida lawa angale ngaphakathi abaluze ihope you understand ukuthi bazi ukuthi there's still hope ukukhona okusengenzeka empilweni zabo angathi umuntu makaboshiwa asitshele ukuthi ayikha ukuphela kwempilo yami ayikho into engizoyenza angenzanga ngomlingo iperseverance ukubekezela you understand what I'm saying yeah so that's why ngibuza ukuthi abangani bakho bona bayabenzani abayele bangibuza ukuthi ngicabanga ngathi mina ukulwa angeke ungisize yabo ngathi ngiyabonga ngcono ngithatha indaba ngibeke abanye abantu abangakhona ukungisolvela ngahamba ngavula i-case but since akuyenzeki next uyivulile i-case khona la Daveyton police station alright uyivule eThwathwa or uyivule la Daveyton police station Daveyton straight so since uyivulile zange uzwikholi zange ukwenza la next since bagcina bangisendela i-case now unesikhathi singakanani uhleli uphethe i-case number without anything eyenzekile ukuthi mhlambe umuntu okulimazile atholakale because I'm sure nathi asimazi lo muntu yabona waziwa uwe and angifuni ukuthi umention mhlambe nalegama lakhe yabona yeah so for i-safety yakhe ukuthi naye khona ukuba safe le ngaphandle yabona so yeah wenze njani ish shuthi uhleli isikhathi singakanani maybe sinawo kuma 3 weeks 3 to 2 njengoba ihleli 3 weeks so awusabi wena ukuthi mhlambe lo muntu angavela futhi njengoba thi ukhumbule ukuthi igama lokugcina babukeli lapha ekhaya igama lokugcina uthe ngiyeza ngisawulanda isibhamu sami ngizobulala ngizodubula mina izitha sami zonke asazi ukuthi lezo zitha lezo kunesho ukuthi izitha sakhe sokuqala njengoba kwenze lento akwenze yona angazi ukuthi ngibeka kahle na but ukhumbule ukuthi isitha sami ngizomeka sure ukuthi ngiyasilimaza namangilwa naso so kusho ukuthi so njengoba awakhiphile lamagama uke wabatshela indapha police station ukuthi ningibona ngizovula le case nginje ngilindele futhi kungayenzeka noma yini noma kunini ngoba uthe umenzi ubaleke uthi makabaleka wathi ngilanda isibhamu sami ngizodubula sonke isitha sami amaphoyisa bayakwazi lokho bayakwazi bayazi ukuthi isitha sakho sinesibhamu but isitha sakho asiboshwana ofisha amaphoyisa wajela bathi kimi kumele sisebenzisane amaphoyisa ukuthi mangimbone nebafonela but
ngeke ngabafonela vele kwelila kodwa angazi ngibabona umbonile ngimbonile azange beze wabafonela azange beze okay eish azi bahlali lapha ekhaya kunezinye izinto amaphoyisa wethu awasiphethe bayasebenza ukusebenza bona but akhona amanye amaphoyisa bangene lapha nesiphoyiseni ngenxa yendlala abangenelanga ukuseva i-community bangene lapha ngenxa yendlala uthe ngoba ayikho into ongayenza imisebenzi ayikho la eSouth Africa kungcono ngihambe ngiyenza iphoyisa maphoyisa lapho nikhona ema-ofisini whatever nasemavenini la nisibukele khona namhlanje siyanicela ngomoya ophansi mawufuna ukuba iphoyisa iba iphoyisa ngokuthanda uyinikele wazi ukuthi uzoseva i-community angeke ukuthi ufune ukuba iphoyisa ngoba wena olambile kufana ukuthi phela mangizoba i-security ngiba i-security ngoba ngifuna ukuseva umphakathi understand what ngithi angeke ngibe iphoyisa ngibe i-security ngoba ngilambile no we don't have to do that and this thing must come to an end because yasilimaza lento lena because sona lesitha leso osibonile ngaleso sikhathi mawufona ufonela amaphoyisa angezanga khumbula ukuthi ufonile after 10 minutes 20 minutes lo muntu lo avele athi ngikubonile ukuthi bofonela amaphoyisa akudubula kubulale bese uyithini kusasa lento le bese kusasa bazothi umphakathi this and that umphakathi so sebenzisana njani namaphoyisa angafuni ukona ukuthi asebenzisane nathina because once bathi sifonele kusho khona ukuthi bazoza bagijima for your own safety because bayazi ukuthi lo muntu unesibhamu from lana out yami isiphi from manje lana siphi sinqumo ucabanga ukuthi wena usithathe ububona ukuthi wena kwenzakala ini bofuna ukusizakala kanjani because ukhumbula ukuthi lento esikhuluma sinenkinga ukuthi ubheka icele thina siyi community asikhona ukuthi simfikele lo wami ubheka icele ikhalo zethu abanye bethu abazazi ikhalo zethu ngabantu abasemphakathini abaphatha abantu kabi so but sometimes mhlambe ngalendlela ethina esenza ngakhona ubheka icele uzoyithola iyomthinta lento le uzoya lapho kule police station it's obvious afuna ukwazi kanti manje lo muntu lo wagwazeka kangaka walimala kangaka kwaze kwalenga inyama waze wanitshela ukuthi isitha sami sithe siyabuya solanda isibhamu siyobulala sonke isitha nathi niya lo muntu makamona anifonele unifonele lo muntu azange nize ngalo langalelo uzofuna ukwazi ukuthi ubani okade bekakhona ngalo langalelo bayobheka lapha encwadini kuyotholakala ukuthi ubani bese kusasa kuyokhala ngokuthi wena qedela abantu imisebenzi thina senza 1 2 3 4 5 ungenzanga lutho ufuna ubulungiswa umuntu ngoba engikwazi ukuthi umntana ephoyisa angeke ngisaba ukusho umntana ephoyisa angeke kumlimaze umntana ephoyisa angeke umenzele iphutha umntana ephoyisa wamenzele iphutha khumbula ukuthi uzoboshwa they are going to make sure ukuthi uyaboshwa umntana ephoyisa so wena usumntana ephoyisa wena unamali wena because if unemali nginesho ukuthi mhlambe bazofika lapha bamdwebe lo muntu okwenze lento le bakubuza ukuthi uyisima kanjani bamdwebe bafaka ama-crayon babacida ukufaka ama-crayon bayenza zonke lezi zinto bafake i-reward lapha yazi why ngoba unemali bafake i-reward lapha bathi 10,000 rand or 20,000 rand lo muntu uma angatholakala siyanibhadala i-reward le but ngoba awunamali lokho akwenzeki bathi sifonele ubafonele abezanga kuwo and okay kumanje uzibona wena usafe ubona wena uphephile la uhamba khona uhamba kunjani should la uhamba khona mele uhambe nabantu negroup yabantu ukadiwe ya kona kunjalo mara nginokhamba ngiwani phoze nginokukhohlwa izinto ezenzakalile yini enza ukuthi ukhohlwe kune damage la kuwe manje angazi izinto eziningi ngikhohlwa nokuthi ngimele ngisonokukhohlwa unenkinga yokukhohlwa manje awuthiyama ukhawathekile bungana inkinga yokukhohlwa but manje unenkinga yokukhohlwa ukhawathekile awuthiyama ukhawathekile kakhulu so ukhona uDr Mahambayo yeah okay ukhona ne up to so far iprocess ngiyathembisa okay
ikuphi ongafuna ukusho kumenzi ngoba it's obvious ukuthi njengoba sikhuluma so nginesho ukuthi umenzi manje mhlawumbe usibukele umenzi uyakubona manje umenzi mhlambe naye bekafisa ukuthi angavela azoxoxisana nawe axolise kuloko akwenzile and then akuchazele ukuthi kahle kahle lento lengiyenziswe yini Akushuthi ngile ngamgaya isikhathi mangibuye iviki lonke ngitshela ukuthi uzobuya because umuntu esihlala endaweni eyi-1 but akaza ngize ngiyobuda ikhisi vele bekumele yena ukuthi eze azokhuluma ngoba into eyenzeke vele sidakile nami ngingazi ukuthi kuyenzakaleni ngoba sengizwa ngabantu bengifuna ukuzwa ngayo kuqala ukuthi kuyenzakaleni kuze kufike la khona but akavelanga ngathi mangaveli nami ithi ngifuna ikhisi ngizama ukuba safe ngoba kushutha ngabuya noma inini. Okay, yazwakala into yakho wena kahle kahle ukuvula kwakho icase awuvulanga icase ngoba uxabene naye or ulwa naye uvula icase ukuthi ukhona ukuthola iprotection from amaphoyisa ngoba ngimbona ngoba umboni awazi ukuthi makabuya ubuya ngane njengoba eshilo athini uyabuya ushilo ukuthi uyabuya ya ushilo but bese ngekho mina utshela umphakathi uyele walwa naye ngoba ukuthi ngihambe esibhedlela utshela umphakathi ukuthi uyabuya. Bahlali lapha ekhaya ngizizwa ngiphelwa amagama kunezinye izinto ongayitshela ukuthi uzozenza uzikhone ezinye uzozenza uzame ane kunezinye izitori zamadoda esihlangabezana nazo ezizwe kakhulu ngithanda ukubonga kakhulu ngibonga ngingacedi ngale ndoda uLucky wakagumede akwenzile amadoda alimala la ngaphandle amadoda ayafa la ngaphandle ngithanda amagama wakhe makathi umenzi anginankinga naye uyo nenkinga nami bengimlindile sonke lesikhathi ngithi ngoba lento yenzeke ngoba thina siphuzile soyithu angimsoli bengilinda ukuthi uzoza kimi angitshela ukuthi indoda enkulu into yangenza ukuthi ngenze 1 2 3 4 5 9 from la sisebenza kanjani singamadoda siyakhulumisana sinenkinga ukuthi thina singamadoda we grew up without a father a father figure if you can check amadoda sikhula sibana enga and lento leyo yasilimaza so now we need help singamadoda we don't need to blame ebafazini engathi mhlawumbe uNkulunkulu angasifaka isandla enhlizweni zabafazi zabomama because thina singamadoda sizelwe abafazi bese bakhona ukuthi basincede ngalento esifunayo not ukuthi basiblame awuthi amagama akho okugcina emphakathini owakunceda nakithi sibaka Uthuleleni TV imapha amagama ongasinikela wona nabahlali lapha ekhaya niyazi ukuthi abazali manje babukele ababizani bonke abazali bathatha abantwana babo bababeke lana babukele nabantwana babo ukuthi abantwana kusasa bazobona ukuthi kahle kahle umngane ungamthembi ene abantwana bonke lapha ekhaya ngiyanikhuza the first profit umzali wakho makutshela ukuthi 6 o'clock awindawo umtshele ukuthi mama ngiyabonga uhlale phansi phuza amanzi khona awuthi amagama akho okugcina ya ngithi ngibonga umphakathi uqala ukuthi vele wanceda naso sasekile ngibonga nami ukuthi ngize ngizomamela isitori sabo but into engifisa ukuyisho ukuthi abantu abasibheke isikhathi samanje akurafu kwenzeka izinto esingazicabanga singazilindelanga so wonke umuntu nje
uhlale lethembeni into ngiyila yeah ngiyabonga uThami up to so far uzizwa grand since ucede ukukhuluma nathi sivelile yeah akufani ikuphi okunye ngofuna ukuthi mhlambe sifake isandla kuko ukuthi siphushe laphana in terms of maybe monitoring ezinto sikubhekele zona sikuphekelele ukuthi sometimes yeah ngicabanga mhlawumbe uma ngathola umuntu engakhona ukukhuluma naye sizoyithola alright okay mhlawumbe amahloni ngiyabekhona we are appealing nonke lapha emakhaya mina ngiyazi ukuthi we have social workers bakhona abantu abasebenza ngengqondo bakhona abantu abasebenza ngabantu yebo ngisebenza ngabantu kodwa umsebenzi esisebenza ayifani nonke lapho ngaphandle nonke enifundile ama social worker you can name them ama psychiatrist phumani ngokuningi sisebenzisaneni umphakathi uyanidinga musani uhlala lapha ema-ofisini nidry ngey'tulo nje kuphela ningaveli emphakathini nizoveza ama-project thizeni ukuthi umphakathi wethu khona ukuba ey'nkundleni zokuxhumana hashtag Uthuleleni _TV Facebook page hashtag Uthuleleni _TV YouTube channel nayo laphana ku YouTube same thing akukho okushintshile hashtag Uthuleleni _TV balaleli ngibonga kakhulu babukeli ngibonga kakhulu emakhaya ngiyathemba ukuthi nifundile asibonge ukuthi indoda ivele le ndoda le ngiyithanda kakhulu because uvelile azokhuluma inkinga zakhe engathi nani ningavela nizokhuluma inkinga zenu nawo umthombo wamadoda la sizokhona ukuthi siphuze khona ikhondla ngiyabonga igama lami nguneli ngihlala eGabon eDaveyton so i-topic lesimele sikhuluma ngayo namhlanje #Uthuleleni _TV so abobaba bayahlukunyezeka lapha emizini ngabafazi babo but bahlalile abakhulumi basaba ukukhuluma and ukukhuluma kuyanceda abahlali ukuthi sikhona ukuthola isizo ungalithola emphakathini ungalithola epolice station naku #Uthuleleni _TV so maningathula nizofa nifela ezindlini nifela eitradeni depression yabulala ngoba uyasaba ukukhuluma uhlala une stress sokuthi ngizofa umfazi wami uyangihlukumeza usaba ukutshela umphakathi nabo makhelwane uyakhona ukubatshela ukuthi kusasa mabangakuboni bozokhona ukungena la uhlala khona bakubheka sometimes uzothi ukhona kanti awukho ufile bakuhamile ebusuku bakugwazile ebusuku kwazobani ukwazo umfazi sekuright ukuthi ukhulume uzosizakala ku #Uthuleleni _TV #Uthuleleni iyanceda kakhulu and mawufuna ukuthi isheshe ikunceda uyabathola efonini ufonela ku 079 862 1475 niyaphindana futhi umele ubathola ku number leyithi 079 862 1475 so singabonga kakhulu umphakathi mawungakhonakala ukuthi ufonela #Uthuleleni izobancedisa ngelempilo leyi uphila yona endlini sometimes umfazi akalali endlini uyasaba ukumkhuza usaba ukuthi uyaku-overpower awukhoni kuhlala ukhuluma nefamily yakho usaba ukuthi uzokushaya wenziswa izinto ngenkani ngumfazi endlini so asikhulumeni ngoba nabantwana lababhekile uthola ukuthi nabantwana abasakuhloniphi bayenza lento umama ayiyenzayo endlini bakuhlukumeza bakuthuka bakutshela wonke amagama awunasay awukhona ukukhuluma ngoba umama endlini uzokushaya asizameni ukuthi si-reporte sibonisane ukuthi siyenza kanjani ngalento sikuyo abobaba bayahlukunyezwa kakhulu but basaba ukukhuluma bozoba bafela ezindlini so asikhulumeni #Uthuleleni izotheka over ibona ukuthi kuyenzakalani ngayo ngiyabonga ngiphelela lapho